چند وڵاتین دەرێ ناوەڕاستە و کێشین لەگەل فرانسەیژێ هەفکاری من ئۆمەر سونمەژ ئەنقەرە لەگەل منە سلااف بۆتە ئۆمەر پەیوەندیên فرانسا و تورکیە ji xwe ji demekê ve di nav aloziyekî kûr de derbas dibin ev rewşa nûr û dayî ku Wezîrê Derveyê Tirkiye bi gotinên gelekî tund serokê Fransayê Emmanuel Macron bi gotinên gelekî tund hewanbar dike Fransa jî wisa hewanbar dike ku Fransa dixwaze vegerê rewşa xwe ya dagirkerî êrişbarî ya berê ev helbesta Tirkiye li platforma siyasî medya di raya giştî de li Tirkiye çawa tê nirxandin fermo Ömer. بەێدەم باش جەمال وەکی کو تەژی گۆ بڕاستی ئەف دەمێکی کو ئەف ڕاگەشی و کریزە دنابەرە فرانسا و تورکێدا لە دەریایە نەڤەڕاست لە دەریایە سپی ئیدی دەرباسی ئەستا ناتۆی بووی لەورانهاد ناتۆ دەربارەی تورکێدا لە دژی تورکێدا لێپرسینەکە دایەت دەستپێکردن ئەم پێش ڕاوندا vê mijarê bînin bîra temaşevanên me lewra hefteya borî li deryaya Spî keştiyeke Fransayîn dabûn pişt pey keştiyeke Tanzanyayê da ku bi şik û gumana ku çek divê keştiyê de heye da ku ew jî ji bo Libyayê dibin li ser vê yekê keştiya Fransızan dabû pey keştiya Tanzanyayê lêbelê keştiyên Tirk ku refaqatê keştiyên Tanzanyayê dikir nehêştibûn ku Fransızî kontrol bikin da ku kaçek heyî tuneyî li ser vê yekê jî li ser vê bûyerê jî Fransa Tirkiyeyê bi agresîvbûn û tundiyê giliyên NATOyê kirbû û her wiha îdia kiribû ku keştiyên Tirk keştiyê wan aciz kirine tacîz kirine li ser vê yekê jî Rayedarên Fransayê gotibûn ku li NATOyê heşt welatên Ewropayî jî destek didin me piştgirî didin me lêbelê rayedarên Tirkiye gotibûn ku Mewlûd Çavuşoğlu û her wiha Wezîrê Parastiniyê Tirkiye gotibûn ku ev îdia bê bingehin li ser vê yekê jî NATO lêpirsîn dabû destpêkirin her wiha Sekreterê Giştî NATOyê Stoltenberg bi her du wezîrên bergiriyê Fransa û Tirkiyeyê ra jî piştî hevdîtinên di rojan piştî civînên di rojan vê lêpirsîna xwe ya leşkerî dabû destpêkirin Mewlûd Çavuşoğlu dibêje niha jî em li ber Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyên Mewlûd Çavuşoğlu gotibû ku piştî operasyona Tirkiye li ser rojava Fransa rotaya xwe riya xwe şaş kiriye. Niha îro Sekreterê Giştî NATOyê Stoltenberg daxuyaniyeke da li ser pirsa rageşiya Tirkiye û Fransayê pirsekî jî hatibû pirsîn. Stoltenberg got ku her du welat daxuyaniyên ji hev cihê û nakok didin. Lêpirsîna me ya leşkerî baweyeke hûrgulî berdewam dike. Niha Cemal çend xalên nakok henin di navbera Fransa û Tirkiyeyê da bêguman yek ji wan mijarên herî giring jî mijara nêrîna li ser Rojavayê Kurdistanê û her wiha meseleya li ser meseleya Kurdan ji loma jî ev nakokî gelekî kûr di navbera Ömer min dixwest ez pirsekê dîse belê Ömer min dixwest pirsekê li ser rewşa derya navêrast jî tê bikim niha her îro Liga Erebî beramberî Tirkiye biryarekî gelekî tund wergirt got ku Tirkiye destwerdanî di cîhana Erebî de dike û rewşa Libyayê rewşa deryayê navêrast jî weke nimûne dest nîşan dike dibêje ku mafê Tirkiye tuniyê ku destwerdanî di nav kêşeyên welatên Erebî de bike gelo di Tirkiye de ev babet tê axaf babetê de jî tu me agahdar bike Ömer. Belê li ser vî babetî Cemal bi rastî medyaya nêzî hikûmeta Tirkiye her wiha partiyên muxalefeta Tirkiye divê xalê da piştgiriyê didin hikûmeta Tirkiye dibêjin Tirkiye li Libyayê mesela do Serokê Giştî Partiya Saadetê Temal Karamollaoğlu jî li ser vê daxuyaniyeke belav kiribû gotibû ku em piştgirî didin polîtîkaya Tirkiye ya li Libyayê niha hem muxalefet berê demekî CHP li dij derdiket lêbelê niha piştê ku daxuyaniyên tund yên Lîga Eraban jî hikûmeta Tirkiye vê yekê dibêje ku em
پنگاوین راستا بیجن ام پولیتیکا که درست مشینه جلو ماجی یکیتی عربان بگرن همو ولاتین اروپایی ولاتین ناتوی لدجی مدرد که بوی اوای رای گشتی یا نافخوی امتکارن بیجن کو قانع دکه لالیه دنجی ادخوازم و گرم سر مسئله فرانسا و ترکیه لورا یک جمجارین هری گرنگ جمجارا کردان ترکیه فرانسای به توانباریا به پشکری داینا ترور به پشکری داینا PKK توانبار دکه و دبیجو کو فرانسا نیارتیا ترکیه دکه لبل فرانسا زیج دبیجو کو ترکیه لسوریه لروجاوای کردستان امتکارم بیجن کو کومن تندرا و کومن رادیکال پشکریا وان دکه وان چکدار دکه و هر وها لسوریا و لروجاوا جی گفن و لجبو فرانسا و جبو اوروپا جی گفکی مازن هر وها فرانسا جوی که جی عاجزه جنزک بونا ترکیه و روسیه جی گلکی عاجزه نخاسم جی دمجارا ستاندنا از چارسدان دا گلکی تند بول لدجی ترکیه دبیجن کو ترکیه ایده روتایا خو ریا خو شاش کریه جی اوروپای بری خود ده اوراسیای بری خود ده روسیه جلو ما جی فرانسا گلکی تند هر وها لگوری پاسپوران امانوئل ماکرون دخوازه کو دناو ناتوی دا اوروپای که گلکی بهس بیتا آوا کرن جلو ما جی نها پیشنگیا وی که و هر وها ماکرون و رایدارن فرانسویش دبیجن دناو ناتوی دا حش ولاتن اوروپای جی دمجارا ترکیه دا جی پشکری ددن مل آلیه دن جی دمجارا مسئله کردان دا جی فرانسا گلکی نرم و فرانسا وک مجاره که مسئله که مافی مروان لوی مسئله دنه لبله چندین جار جالیه برپرسو رایدارن حکومت ترکیه و اف پشکریه فرانسایی وک پشکری داینا تروری وک پشکری داینا جبو PKK و YPG تتا اوکرن و دناف سیاست ناف خویا ترکیه داجی پروپاگاندا ویکت که هر وها لگوری بشکی پسپوران دبیجن کو ترکیه بری به آلمانیا را دناف راگشی دابو یک جوالاتن هری گرینکی اروپایی نهاجی پشتی آلمانیا ایدی بری خدای فرانسایی لورا هم د سیاست ناف خویا ترکیه دا هم جی د پولیتیکا در وادت خوازه کل سروی که هم بریم و هم دست خو به حزب که جلو ماجی وقت زانین دمکی جی به هولندا را دناف راگشی دابو یعنی پروبلم و کشین ترکیه به ولاتن اروپایی را هر بردوام که هر داویجی به فرانسا را بردوام که اوسا خویایی که او اف راگشی او هجی بردوام بکه لبله حتی وکی کومه گوت اف لی پرسینا ناتوی که و چه انجام درخه و ترکیه بیت سزادان و چه گمارول سر ترکیه بیت سپاندن امیجی به هفرا تماشا بکن و دم آگاهی و زانیاریه که جی بکه بردستیمه امیجی بو بیدن رو بسر کردستان مستشاره جان قره پایتخت ترکیه راگهین جماعی باز بوده عمر سنمز حفکاری من کجه آنقره ترکیه